bamushyize igitsina mu kiganza. Ni wawo umugore wari yari yaramuteye ngo inda batabishaka. Uko ikiganza gishushanyije gutya nacyo niko kimeze. Cyo kiriho igitsina. Hano hagati gutya. Hano hagati gutya mu kiganza niho kiri gutya neza. Wowe warakibonye? Narakiboneye pe. Si inkuru simba nkurana. Narakiboneye uko aho yabitwerekeye numva hashize nk'imyaka nk'itatu hagati y'itatu n'ibiri kuko hashize igihe kirekire. Ubwo twakibonye neza uko kimeze. Ni ukuri rwose pe. Ntago ari ibanga sinibyo mpimba nta nubwo nanjye wakibonye ngenyine. N'uyu mugabo twari turi kumwe hano hirya nawe yarakiboneye. Akigendana mu ntoki mu kiganza cy'iburyo. Hari umusore wateye umukobwa inda yashaka ko mwanga iwabo umukobwa bakamuroga igitsina cy'umukobwa mu kiganza. Ni icy'umukobwa cyari kirambitsemo neza cyari cyo rwose ifoto nuko mutaje kikiri kibisi ngo munagifotore murebe wagishyira hari abana bakagifatira amasomo. Aduhamiriza ko impamvu ahora apfutse ukuboko ari uko bamuroze icyo gitsina. Turakundana turangije mutera inda. Iteye inda iwabo si babyishimira. Mbona barimo kunshakisha mitanoroka. Norotse njya gukorera muri Nyagatare aho bitaryabega. Mageze mamara nk'ibyumweru bibiri mbafashwe n'ukuboko. Fashwe n'ukuboko ibintu biranyobera. Ukuboko kuragenda kwideforomamo ibintu by'abakobwa. Wamba kumenya imiti y'amoko abaho yose. Ese waba uheze hasi kubera indwara zakubayeho karande? Ngufitiye inkuru nziza. Umuvuzi gakondo akuvugutira umuti w'umwimerere wa gakondo bidatinze ukabaduka ukisubirira ku murimo. Waba urwaye diabete, igicuri, ubugumba, uburemba, kanseri, asima, amibe, pararize, urushwima, indwara z'amarozi, indwara zo mu mutwe, zose arebaho. Agufitiye umuti w'umwimerere wo gutera akabariro ku bagabo, umuti w'amavangingo ku badamu, umuti ku bashaka kureka itabi n'inzoga ndetse n'izindi ndwara nyinshi. Uyu muvuzi akorera mu mujyi wa Kigali. Hamagara kuri 073 52 11 96 9. Wahamagara kandi no kuri 072 50 95 11 0. Humura niwihebe. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini, tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa by'isuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 07 90 55 76 31 cyangwa se 07 98 18 428 cyangwa se 07 52 11 96 9.